ya mal ene dang di ci bene je ner a dong chen bi janye long mlong ra ro de ran chier roje me wale roje roj kon ke qui security ga gambel kana politic gambel kana ta chunga mo ba chung na ci ko ra ci roj lo ko wol ya chen bi janye de ran lob de mlong e di lu ne di ko kien ka chen bi janye ba be to roj ken nyam che ner yene di pinde indial man ram bu video me bi wujugo arawde adene ideal ten chitlet te la widene di chunga kare gambel ke security in jegna re gambel de gala te loj time me chero lo moy ke time kon jilo ko tetel tun wan la de ko kwiten to wi te go bolong te gadana mak tetin lede de la te loj bo kene piniten kon chaji kien nge ade joge ate loide bokaye ko ngai je o mate yero du no chidun du no dwal ku security ga ko misharan kap chien chimalaran chi hiran de lonkelen raw ku security ga kono re idur mishalan war cha tok cha logbo mi jin la de tok bay nyir tang no bro moy ke pin mi ton mi bro chot pinde tok du mo ngi bilat ya che yendi alner en moroje kuide kui malga mentaga gambel kan dung sport ka gorga develat ka gog kan kui election ka kan point ande to gor brai kui dendo manyam manongo boroj kui security ka mentaga itang particularly ke area dung makwat kan pull down bene ka berber sa challenge nin no chawo ji makot chi gen wichi rote gwaden te chenye Jonathan la gor kono bigo te gwa kel ko bigri ko le liep kel which is a charm gwa chi charm je ala kon mo kon ga tok ala kan ji makwat ka ji pol dang wona ka ler bene ka me chale berber sa te ka run dok te bilen pada tam chicken nin gang karodien kamo kon ka tok win mi daga kuma tala harum la ni rar ma gang iriade kuma la gang rana gang no dore ko ji chorbo benten mi chi ngaj bo ji chorben bi kuma yoro ko be ji blok je be kap man to ko gambel chere win mi ta kum ko win mi ta hale ko run dio gang karodien chicken nin kane te ngaike te ngaike je wona ne la kane jien gwam sien war talen war mularo e bar jien ka betur talen war mularo bar jien ka maker talen war mularo bar jien ka ita gwadan te gambel tin joje ten ne de la rote gan wari kana gor ka berber sabti kana gor ma kote di kana gor ka pull down ramalan mi ci kana mo kwa ganis ngod Ethiopia tala mo gor negotiation koro mo ci tong wal ko jira malaro ne brand jeno ci ngot wecci ko tol di diel ne kum ci magda kap karew ba te ken yedien kum mu ken may kum ken ka kam kum me won mi te kum
ne la na mek tane ken bena jin win de tonne ka ber ci kan war chang den lang war de ka mag la loy kan duor ko cha kan ne ka pu ne ti ne to ci kon ga de bel ci ji makwad ka ji ber sap ka ji pol dang chang bi ga jien be kan ban pi wi to ni run gore je be kon ngai kon war rek dan ci rek den ka on dung nuare di al tane palke ko je lonu ga yenta me kan kon chat ka ji me kan kon chat ka ci reng ka ne ci njan ke ne wun to go korun dang diok particularly sharing jaga nek ne ga tamu mod ci jaga ja yene ga makala kya ci ga ben nyok ja ben nek pin tar pam wunu ken la ko ter chari udien nek chari udien ja mo go bot ongu ci wodo bi kono kon wer dial bi kon ye chirek dien ci chirek dan ji berbere sa bonno te ga run diok ba karar jaga ne wundu tok wundu ngai ko udien toto mu led karodien ka bu kon bit ala ran la point da bit mi ya da mo ne wala ja nyaw ne run da nga bishar rawdi go de yipal ka ngwa mo ma kod mi chapel baranu nang ne tro ko baran ne ngin tar pamanda mo pul da ngopal bana doy may ne makwe ne me ngade me program mi ber ko mi di lo mi ja nang rundu wan men ci finance minister of finance me jeng jaga gambel ka ber men cha minister of finance me cha kam nuore ke cha kam majang ka gambel le ga tamu mod beni tama jen nang na ka jen nang na ber sab jen nang na ma ko jen na pul da ngay ke lod men cha lo peno le mat maywer aka gan dien ke le mat dien ne ledam akui ko ken ba peno ba liberate cha de ko lo kamrare peno liberation front cha ko la de ko gwa churi dun ci yene ping na mo la jega tit kine tonen ti ber sab ke jima kwad ke ji poldang ni kan ga kuma kira ngan ci njana kan nyin ke ber ten tie ke korundia kana mi didino ne di ne tonen ne di kamilisha ne ti cha organize wini ti kokien ti nan ka nywa zone ti cha nong me cha lwa chiri mi cha organize ji nywa zone wal kamilisha ne ken kan police ni ken te ji police pel kan cha lwa chiri to kala na we bim do makot ente mala thana do biji makola ben biga libiniera biga obiam run biji dar le ben mo la biji denga chu kay ji wadan yalla kan ba biga bijing ni kan jen tuk dole kele makorade ke tuk dole dangra ko rode ni cia de ko de ci na jene de la do nan wone ko ne pin let ko ni nyin kon di ci ala ci mutala gan man ko di liw kan men kon meni ngat ci reng na ka ci man en do ran ko riran mi ci ran be daro gorno ne ke tok ci en tele mission en mi ci rodo ger ko tok go balat ne ga ben gat goron korga ne ga lwa kana le mitu tele menen mi ci rodo ger apart from mo kam na nuore te to te gang tan ko yiga jari udien jago be nyon in time of security tele menen ko ngur na ji torbiel men te ngur gangana ni o gangana ke dej dor kele gangje ke dej be dej pay ne security de ko mi diri kanyen ne joje wonen ci kon ngede kon juwuch ta jalat ga winde ko ken Ethiopia ala security force a federal police ke regional police cha de pay gal civilian dung Ethiopia cha de pay ne pay security ko jalat ko organize gi cha le ke Ethiopia dong le no ko rodien ka gambele ken pay security diendo ko te criminal de do ana mo cha gwi ni tele diet mugwa tele diene to kurdian organize diene kan wona wukan goin ka federal to nagna gambel ka tele chiang chom to tele mi ro ger gor gono yan ga kan o muga diene bari shi wodo tera mede ga ke de support ga evidence ni de ga ko to ko mete grom dum del galon kan de go alar to ko ndama ko kon man joje lon kon wor mu ken hu ko ka bi ngaji tek tin roitin chang chu roi long aran la na roi ko ngai kon policia na roi gwa shai ni
Chang chi buraje longa bugwar ga peidu buraje riek jagwame yo chi lo kwara mo tele menen bukula nguno mo chen sometime kon uncle galwa ala doctor galwa ron sometime ana je ko jen nogar wayni ga tango la ngwa ga tor che duor mal accept la gore bi logic bi apply bukula lo de bi lade I was expecting that umisha okwarka weje chi ram gor tok muku meda kula te chi togo ne de la chi haloro de gang karun diok meda mi ja mi chi tok yana na gwe chi dong ram de tok la and oden no hali de ka security force de kan ga pay ja constitution indian ka Ethiopia la civilian to transport ko road nan chala de dung Ethiopia ja ngor indian ka Ethiopia constitution no civilian ni de tele mi ci kan dur e big security de be kan pay a constitution indian ka Ethiopia laram gore jade la de go den kan civilian ne wo big to run diok bakarar gankan ci gedde ni wëñ metike security ika criminal de ngay gedi kan ci ngod Ethiopia icha ga bala lede ba na yigge ga bomb na je bomb te go na awten te ngay ke de civilian te rundo ganka rodien wëñ metike kum a constitution dien ci la ra Ethiopia no te criminal de na pe nien ko rundi ala ganga ne mi jiram go to ko puch titika to unga nga dor kere la yen kon ja kwa du kun di long yene de kwara ton ke ka kwara rewde mutale value no ni do vode create box mo ko to go bala dan chalet kama kam no wana la kwara rewde ngaije den te geta me de kwara da bom de power use against you but you must make sure that on a kwara kan ngotol ko kwara la ragang ko ngot mi ngi ye kwara di da bom de use keji bu ngot bi goro ma tet ko bi rok gang ko ngot take go take action daru la ran to gor de kan either bu ngot bi defense mu ken ngot mu ken ga take go bi gramen case inde to wi kwardi gor bi janga je malare mi ci ngay telen bulong ide di kompel ñoo wi mon karaw take go ko na bi aro yenaran mi ci roy mi ci dal ci won ko do roy ci roy dal take go ko la na ñi physically e chankala o jin yen ko ru yen ñi ne de nang na wij ngay ke ka lwa chirene te cha am me de te ke mai kuma ngay ke ji anyo zon to wij te ngay ke mi che logon ko ne to cha ga bi jago ba ga disam de militia ne de ga ba ga nor zone de ga mete ga makot kane ngade kane pool den ka berber sab de ga de tinne de gration de der yalla ka de ga jogo ci hala bin yene te militia ne kenten ka de police ne kenten bi kana defense ko jeri sana ko ala form gi ajal la kwara le telam dawru nu ko ben jin bi riski kan cha ba nong goy kwara ga ko lu ko riski cha ba kan cha go jin mi kan riski ku ki chu ko go jeng no kan riski ku ki ko mi je chen mo gore di la yen wara chala ro mislit lan ro tok ante mala ro ala ga jilo ko ni chang o te mi chanen mo je ko ngane kan cha ji mal ga ton dangane ga police ni jen na from gambel ngad gangje ka police we conference lo ko we lat gwami nguchi appel gwana kon diene kala malla to medan nguchi agui ni wote man kon gwana kon la ganga ni change deju nanga ke no mo che deri me de kon address riudun nga yene nying chingrom nyal ku yene to ko gambel yi gra ga gambel we dun dan gwantan to tin ku yen ke chien nga yene to re ga gambel men wo man no wore ke contribution nga de support mi ni kam ku ma je kamo ka mana bere support mi ni kam ku me ko chien nga chang me targe jo cha trel dan di cha kama nyo zone cha mo ni nor zone ko trel daro no tele ma nga yene ten kan ji kem no kon ga ni lan char dun latno ti yen ten ku yen ma to re we dun am very sure ling yen jaw de ye me de jelo pin ngam ling yen jaw da ya alaw na me
chi matot tel ram be ben gwado dien me break dan tuk lad ni tok tel ram be break dan tuk teleji chwana mi bum bum chwana gwe de mi chi mi ji kon jagala dor chwana gwe la matot mi shalon ba palne de tot chi mo go man do dien jane dung sport ga sport gwa ka gwa metamalten ko ba mal maton metaten donc ba ko remne je ba unity e qui unity ka sport along ngari je ko ti unity teten wa ga man na wa mu kwa displays na sport ndien bugulo let go mi che je ko de sport de ngar che je ala mala cha fake ba we fake ba ko ha ge sport ne ba ko ha conference ni chang na mo chalet ala le mitu kana da manu mo de julu gore je bikana ngaje wonen ne te tan roi kana gambel gete tege yi e chang cikar value no ke human being te detek mi charan nek de nyodran ni ram ci nek yaran gore je bode kala feel gari am ram innocent malum ko fe gem conference dandi men ninte kon joko roje conference me telem benno ko kané de criminal kan ga yen ne yubu to ya benanga kana nang nagre ma recently ya buñ nak jaw camera am innocent me koy ni tonga ca ben yen poy criminal de nang na kan ko jiyen ko ala ok ko la ma guj ka ca ka yen en jiyen gok telem gweja longten ko gok ko ba tok lat gok ne ga tamila na ruyi mi de ko gambela na mal naka pada ta ga time mane telen ni refugee de ten wana shira mi chaka ne ga tala na ka ne won le de jeta mal to teten ko gok du no tele granti ko puchang de kwar gok de ko lonke ku mate gok kade de bijen wada na ko ken ka ber what is the secret behind anyoko ne de long mal ka gambel ngula secret behind ko ndam jina liu mbari jien ci liu mene bari te pe ci liu no ko bi ci liu aram kel mo dong de te mo logo marande mi cha nek de bu gore be bu tok re mo runde ne dum wande ko ba ngo ka cha fik sien chana logo di sport lat but sport alat ke time go mi cha make sure cha mal cha no ko sport sometime la na ga tin jeng pinga mal nin game ko la na the sport supporters no pangela kana ga I don't see it to no yeah very important right now mal cha fik ko take ba ko weto wi kamal gwe je che gwa long we cha gwa long yes rek dan nga de bo tele mala rek tele nga de ka bo no kula ku sirek dan bo nga la ka dictator ci ngwan la ka dictator ke ngwan la bo the dictator bo mi ci ñwen bu ngwan ga dictate bu gor ga dictate ba kul dictator nga mi ci kon bi dictator men do dien e ku election ga election yan parliament atin ci be chong wala ko tege tungwante tege dew na ba de ye jogde ne de ba chung wala de ling tanin rudien go ka tanin chikan go kamala kwangela na party ke election dung Ethiopia la kwangena party bo nyur ba ko ro kwang sentama ngode chege chala le mitu jeno ben kwarum after election unless you kuma federal chelo ngone direction do dien ko yo mi cha kwang biga pa bigo nyo nyur te mi chala direct democracy mala dor lat ke jege Ethiopia la election dung Ethiopia te de gane nyinga Africa to kokien e party gen pala ra chungo bu pa do nyo nyur ba ko ro kwang tele gwa ba gola le mitu ko jen be medrek de ngade table leader meeting table jen be te ka frono bana fiji enga gwe kono mo ko lead it's very difficult ko ba ji jirama bo dolo ba yi jona ne ba yi gol dama jone wi go akwar ko party bi kana olel ke table mo to dama jone go yen bu nyam bu kwar mo won deputy mo won be ju gor tele mo dong mo ba no kala de yeto kala mandit me ci chak shori du bura mete chun me dodien du mo de yena kamada go
ka gwa ba yig lesen mo gwa long ka yen nuore jilwa ko tala mala weko bi aran pot bang ken yen ladenen dio je ba lesen mi dit kay mi da to kon gwel ge je jo hiran de chol to pura kon ladenen alors ga lo ngula gwel ge tidial dama cha lesen la we be chung na du lak ba chung na du lak kay yo la dama lede ba bunu jojo ne ko so ponu kikel kon cham mislit ko kon itidit ala chiega momu wo loy kwara gambel bane chuj bu ngwana ta mo modu julu ko no mongore de larie udi chale Simon Tut pal gaj me chura ke federal medan ge ta mo mod kana udi chale pastor ngade ya be chura le team no wala Simon Tut chu ngoro daga federal ko da ko represent ke federal de laro me awa mai ne bodun kwanyje ko on chaka led kel ko ra medan chaka tinyu wan ritu wan chaka face kel changa je gwa wara metede aram cha dol cha budwal ga roj ke cha budwal ko ba nagran ngala je gwa mu wote ni al gwa mi runu be represent bi je ga gambela be roj cha be biet cha be ne ko na la tigru ran run di ba nga kel ji parme ba roj ke dolo ba roj tin bi gwin rodi ne kana bi face to face mu arana ga gambel be la rabi cha arana cha budwal go lade gwa no wa peng ne je ne de la nyin na do ma ko ri gam yaw tin tam mu le mu tu bi wa ko re nyogorun problem dit e dum wana ken bi to tene ko ken tin tun wan tete pinde to go to ken tin baga la die ke chang do dien ti chung ro dien ga gambel ya chawa baralo de la re chata mi di nang che yen dia ner ko cha time dun cha spana ga kel chang ne ma agenda mo lut kon dialo de la ro na ci lo re te de long ke ye bi atemal